Die maklikste ding onder die son is om te kla, want daar is soveel, sal ons sê, wat ons het om oor te kla. Maar dit is inderdaad wanneer ek en jy net begin, om net dankie te sê vir alles wat ons het, dat ek en jy ook ervaar hoe die lewe heeltemal 'n ander kleur kry. In Kolossense 3 vers 14 en 15 sê Paulus, bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Ek wil jou uitnooi, soos wat jy deur hierdie dag beweeg, kyk net rondom jou en sien net ander mense raak. Sien hulle nood, sien hulle seer en begin net weer dankie sê vir wat jy het. Luister saam met my na hierdie gedig wat iemand ook geskryf het. Today upon a bus, I saw a girl with golden hair. I envied her, she seemed so gay, and wished I was as fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. She had only one leg, and wore a crutch, and as she passed, a smile. Oh God, forgive me when I whine, I have two legs, the world is mine. I stopped to buy some candy. The lad who sold it had such charm. I talked with him, he seemed so glad. If I were late, it will do no harm. And as I left, he said to me, I thank you, you have been so kind. It's nice to talk with folks like you see. He said, I'm blind. Oh God, forgive me when I whine. I have two eyes, the world is mine. Later, while walking down the street, I saw a child with eyes of blue. He stood and watched the others play. He didn't know what to do. I stopped a moment and then I said, why don't you join the others, dear? He looked ahead without a word, and then I knew he couldn't hear. Oh God, forgive me when I whine. I have two ears, the world is mine. With feet to take me where I'd go, with eyes to see the sunsets glow, with ears to hear what I would know. Oh God, forgive me when I whine. I'm blessed indeed. The world is mine. Word net so vir 'n oomblik in die kop stil en dink aan ten minste 3 dinge waarvoor jy vandag kan dankie sê. En ek gee jou 'n brief. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan ook so saggies in jou hart en in jou kop kom lê. Geniet hierdie dag, soos wat jou hemelse Vader dit van jou verwag. Tot sy eer. Die Here seën vir jou.